sanibonani nonke emakhaya, sanibonani Afrika yonke, sanibonani America, sanibonani Europe, sanibonani Asia. How are you doing? You listening to Music Gavins FM. Nilalele umsakazo olethe izwi elithi the word became flesh. Ithi ulizwi waba umuntu. Umkenenezo wemphefumulo. Channel 33 Nobombele. Thank you for tuning in. Siyabonga ngokuthi ningene kule channel nizolalela izwi elizobuyisela umuntu kwi-position eyamlahlekela iminyaka ngeminyaka. It's been good. Mhla 27 December 2025. Yes, we are entering a new season. Singena esikhathini esisha, isikhathi la uNkulunkulu equalizer umuntu efika esikhathini la umuntu ezobona ukuthi wayidalelweni. Ingakho siphusha la kakhulu kulomsakazo ngezinto uNkulunkulu azifake kumuntu ukuthi kumele umuntu azizale, because udaliwe emhlabeni, wabekwa emhlabeni umuntu ukuze aphelelise icebo likaNkulunkulu emhlabeni. Sikhumbule ukuthi umhlaba wadalela umuntu ukuthi awubuse, awunakekele. Yes, you're listening to Music Gavins FM, umkenenezo womphefumulo, Channel 33 Nobombele. Yes. Ngithe angisakaze ngolimi lesintu namhlanje kumhla 27. Ngizwe nje umoya wami uthi yebo Nkosi usukwenzile futhi. What was impossible you made possible, Jesus, yeah. Listen to this. He has done it again. He has done it again. Izolo sikhulume ngobizo lika Moses. uNkulunkulu wambiza wathi wakhetha yena ukuthi abe i-vessel, abe isitsha azosebenzisa uNkulunkulu ukukhulula abantu ebugqileni. Kwabantu kwakuthiwa abantu baka-Israel. Sikhumbula ukuthi iBhayibheli liwumfanekiso wezinto uNkulunkulu asuke ezama ukuziveza kubantu. Kunabantu abaphilile esikhathini esidlule bephila kodwa beyimfanekiso wesikhathi samanje, la lezo zinto zizoba ireality. Ingakho kubalekile ukuthi konke uNkulunkulu akukhulume kuwena umlalele ukuze kuzaleke, and uwakhe i-environment ezokwazi ukuthi lezi zinto zizaleke, ziphume njengoba zakade zifakiwe. Yes, ulalela umsakazo Music Gavins FM, Channel 33 Nobombele. You have done it again. uNkulunkulu sebuyisela umuntu kumuntu. Sesilahlekile isizwe, silahlwa ukungaqondi ukuthi uNkulunkulu silethela emhlabeni kuba sizobusa ngezinto ayifakile kithi. Yes, besikhuluma ke ngoMose ukuthi noMose wabane it's an idea yafakwa kuyena ukuthi abe ngumkhululi
wesizwe saka-Israel esasisebugqileni. Kwathi mayebizwa waqale wathi yena akakwazi ukukhuluma, and uNkulunkulu wambuza ukuthi umlomo lo uyawazi ukuthi wadalwa ubani njengoba usuthi awukwazi ukukhuluma. Wayemdoubta ngoba sonke sikuleyo ndlela yokuqala uNkulunkulu simdoubte, kodwa sithi kunomsakazo akuphele manje ukumngabaza uNkulunkulu, kuyisikhathi sokuthi konke akushoyo uNkulunkulu sikwenze and singagudluki kukho, ngoba yikho esizophila ngakho, yikho ekuzosiphilisa. So i-idea kaNkulunkulu iyizwi lakhe alikhuluma kumuntu. Abanye ufika ngamaphupho akhulume ngephupho, abanye ukhuluma ngesibonakaliso, omunye akhulume kuye ngezwi athi do this. Ufuna sikwazi lokho ukuthi leyo nto ine-DNA, inegazi lakhe uNkulunkulu and iwuNkulunkulu. Ingakho sithi kulo msakazo ulizwi waba ngumuntu, the word became flesh. Yes, ulalele umsakazo omushashafo esizini yokubusa komuntu, ebusa ekulungeni, umuntu ebusa kwi-righteousness, the right position. Ngoba uma ukwi-position uNkulunkulu akubeke kuyona, i-viewpoint yakho izohlala ifana nekaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uhlangabezana nama-challenges kanjani, kodwa uzohlala uyibona leyo challenge ngeso likaNkulunkulu, ngoba usendaweni ebizwa ngokuthi indawo yokulunga, indawo ye-righteousness. Hallelujah. I just want to thank uNkulunkulu ukuthi usiphile lolu suku. I'm so happy. I love this song. I want to play it again. I want to play it again. I want to play it again. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way. What was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Ungahlabelela nathi sithi usephinde wakwenza futhi uNkulunkulu ukuthi umuntu abuyele endaweni yakhe. Phela uJesu wayeyicebo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ezilethe emhlabeni ukuze asitshengise indlela yokuthi uma ungumuntu uphila kanjani, uma ungumuntu udalelweni. He came as a king. Wafika eyinkosi kodwa wayewulizwi, wayi-idea kaNkulunkulu. Okusho ukuthi uJesu ayikhona naye asivezela kona. Wayesho ukuthi nathi singaba yikho, sikho ngoba sidalwe ngezwi, sakhiwa ngezwi, safakwa izwi. So lelizwi kumele lizaleke libe isimo sethu. We spoke about that, ukuthi i-idea iba isimo sakho, kodwa into ebalekile i-environment oyakhela lona, because uthi uNkulunkulu kuMose after esebakhiphile abantwana Israel, wathi akakhe i-tabernacle, shuthi indawo, i-environment ezolethi life kwi-idea, because it's very important ukuthi ube wakhe environment. Because even ngesikhathi uMose ebizwa ekhuluma, uNkulunkulu ekhuluma kuye kwisihlahla esasivutha kodwa singashi, uyakhumbula ukuthi wathi akakhumule icathulo ngoba indawo, my God, indawo amukuyo ingcwele. Suthi wayethi akabuyisa ingqondo yakhe ayibuyisela ukuthi he is in the righteous
place, in a holy place. Okusho ukuthi indawo yama possibilities, indawo eyinkulunkulu. So ukuthi akakhumule icathulo kufana nokuthi he must pay attention ukuthi now uphambi kwaNkulunkulu nokuthi yonke into ekhulunywayo kuyena ngeke izifeyile. You know, so sonke sibiziwe, uNkulunkulu usibizile ngoba sila emhlabeni. Ubungeke ube la emhlabeni ungakhethiwe uNkulunkulu because ube inyama. Okusho ukuthi usendiwe from a spiritual realm wasulethwa kwi-physical realm. Yes, ulalele umsakazo Music Gardens FM channel 33. We say Jesus has done it again. He has done it again. Yes. So sikhuluma ngendawo now ukuthi let indawo kuyo uyakhe ukuze icebo lizaleke. Kuthiwa ngeke indlu vele uyakhe ungalungisile indawo. So besikade sikwisikhathi sokulungisa indawo, kodwa manje uthi uNkulunkulu indawo isilungile. Asilizali icebo. Singesabi noma ngabe kuthiwa izimo ziyaspress ukuthi lingazaleki, kodwa ngoba indawo isilungile. Izwi lakhe alifeyili, izwi lakhe alihluleki ngoba linokuphila kwaphakade. Yes, mlalele Music Gardens FM. Namhlanje sithe asakaze ngolimi lesintu isiZulu. I hope niyaphila, ninobombele. Yes, umkenenezo umphefumulo, the sound for your soul. Yes, bekuyilokho for namhlanje ukuthi uNkulunkulu usephinde wakwenza. Siyakhuluma ukuthi konke akufakile akupheleliswe. Yes, sonibona ntambama. God bless you.